Животот многу често наоѓа начини да ни покаже дека нашето здравје и нашата безбедност се најважни. Законот, кога станува збор за одговорно општество, треба да ја има истата цел. Непочитувањето на истиот од страна на работодавачот Дамјан Шишовиќ за само неколку секунди буквално ќе го чинеа живот. Работниот ден Шишовиќ го почнал во градилиштето каде што работел веќе известно време. Тој 2 февруари требало да монтира лифт. Но наместо работниот ден да го заврши онаму каде што го почнал, тој го завршил во ургентен центар, со напукната вилица, скршени предни заби, нагмечени рамења и лева рака и оштетување на 2 кичмени пршлени. Тога дана smo kao i svaki drugi dan došli negdje oko 7 časova na posao, počeli smo sa radom i krenuli smo da podižemo taj teret, to jest te šine koje inače drže cijelu tu konstrukciju kad je lift u pitanju. I prilikom podizanja, znači dan prije toga smo znači odradili te graničnike, znači postavili smo znači sve ono što je bilo neophodno znači za dizanje toga tereta. Došlo je do malih komplikacija, recimo negdje otprilike, to je bila 4. šina koja je trebala da se podigne, došlo je do pucanja, vjerovatno ili sajle ili čega li već, nisam ni sam više siguran šta se tu desilo, jer nikad se više na to gradilište nisam ni vratio, jer u toj situaciji kad sam bio povrijeđen, ja se samo sjećam, znači da je neki elektromotor otprilike težine negdje 170 kg, znači zajedno sa svim tim teretom završio meni u potiljak, znači u taj potiljačni dio i udario sam znači u dio skele. U tom momentu, znači, shvatio sam da se nešto desilo, ali nisam znao šta. I jednostavno imate samo onako jedan moment neobičan, nalazite se na toj visini, otprilike svaki dan radite kad su liftovi u pitanju od 10 pa do 30 i 40 metara. Na skeli ste gdje primjera radi imate jednu blažujku, to jest daska otprilike ovako, gdje stojite na njoj i obavljate sve te zadatke, da kažem, to podizanje šina, imate znači dugme za start, to jest za podizanje, imate dugme za spuštanje gore i dolje i imate dugme za zaustavljanje toga elektromotora. Međutim, taj elektromotor, pošto nije bio gore zakačen kako treba, znači graničnik, vjerovatno nije bio ni postavljen. Dan prije toga su dvojice kolega odradili sve to, pripremu tu neku, postavili su taj elektromotor, međutim, ja nisam ujutru uopšte ni pretpostavio da su oni to ostavili tako bez toga graničnika, da ne obezbijede makar to mjesto. Zaštitnu opremu nisam imao u tom trenutku. Iako sam da ne bi došlo do nekih komplikacija i svega ostalog, kad su dvojice kolega u pitanju, rekao da sam imao nešto od te opreme, međutim ništa, bio sam totalno, znači, kao neki civil na tom gradilištu, znači jedino što sam imao od te opreme, to je radničko odijelo i znači jedna kapa koja je na neki način možda i ublažila taj pad te dizalice. I onda kreće ta borba, znači borba za goli život, da se izborite, da se spasite, da iščupate živu glavu, jer taj teret već postaje vam težak, lomi mi vilicu, zube i u tom momentu jedino što mi je bilo preostalo da bacim tu dizalicu onoliko koliko sam imao još uvijek snage kako sam držao, jer je dizalica provučena bila kroz tu šipku, ima jedan metalni dio koji zavara i zakači se taj dio i ta šipka je noseći taj dio koji drži taj elektromotor. U tom momentu, prilikom toga udarca, meni je dizalica bila tu, a glava mi je bila bukvalno znači prislonjena ovdje. U tom momentu lomi mi zube, lomi mi vilicu, moja jedina varijanta je bila da to bačim sa sebe, međutim u tom momentu se sjetim da je jedan kolega dolje u okno lifta koji je cijelo vrijeme dizao taj teret. To traje možda nekih, ajde kažem, minut i po, ali to je agonija koja čini vam se kao da traje 10 godina. Znači, gdje jednostavno borite se da se iščupate iz te neke nezavidne situacije. U tom momentu, krajem oka, vidim dolje kolegu i samo sam uspio nekim neartikulisanim zvukom da viknem, da je to odlijegalo bukvalno, jer takva su okna lifta, to je zatvoreni prostor, znači sve beton okolo vas i jedino što sam uspio, čega se sjećam, znači da viknem i da
u tom momentu, eto, skrenem njemu pažnju da on shvati da se nešto dešava. Taj dečko je krenuo, trčajući gore uze stepenice, to je, mislim da sam čuo svaki dio kad je preskakao, čini mi se 2-3 stepenice da bi došao do mene. Ja u tom momentu, eto, znajući da će doći do mene, ajde rekao da ne bacim taj elektromotor sa sebe, jer više iscrpljen sam bio, nisam imao ni snage, znači ova mi je ruka bila zarobljena, drugi dio, znači šipka je tako otprilike tolika, ona je udarila i zdrobila mi ruku, znači šaka mi je tu već ova zarobljena, ne mogu da nju iščupam nikako i ovaj teret uspijevam još uvijek da držim nekako, kako i što nemam pojma. Kasnije su mi ispričali da je ta šina u stvari pod nekim specifičnim uglom pala i udarila je znači u beton. Zabila se u beton i to je bio razlog zašto sam ja uspio da ostanem još uvijek gore i da ta sajla me ne povuče i da me ne bači dolje direktno gdje bih vjerovatno stradao u tom momentu. Истиот тој мотор, тежок 170 кг, претходниот ден го местеле двајца други работници, колеги на Шишовиќ од Бања Лука, кои што заборавиле да постават граничник. Токму таа нивна грешка ќе го испрати Шишовиќ на операциона маса. Во моментот на несреќата, Дамјан Шишовиќ на себе немал никаква заштитна опрема, освен работничко одело и капа, и немал никаков договор за работа. Ta situacija se odigrala oko 9 časova, negdje rano ujutru. Dečko koji je prišao, koji mi je pomogao, on je ušao zajedno sa još 2 lica da bi me iščupali iz toga dijela i da bi mi pomogli da izađem. On je rekao, nemoj da izlaziš. Ja sam samo nekako uspio da im pomognem da spuštimo taj teret, tu dizalicu, gdje su oni kasnije shvatili, kad ih je već bukvalno bilo 4, da nije im bilo jasno kako sam uspio da držim toliki teret, da su se oni 4 borili sa tom dizalicom i nisu mogli da je, ajde kažem, bezbjedno stave da nekoga ne povrijedi. To su mi kasnije sve oni ispričali, naravno, ja sam već tada u tom momentu bio izvan te opasnosti, međutim, izgubio sam u jednom momentu svijest i pao sam, znači udario sam, mislio sam da sjednem, tu je bio kao neki stiropor sa strane, jer su bili još neki radnici koji su radili tu na tom gradilištu, naravno, ogromna većina tih ljudi je bila na crno, pretpostavljam, došlo i radilo tu kao i dosta nas koji se borimo za tu neku golu egzistenciju cijeli život. Svi su većinom vjerovatno bili i pobjegli sa toga gradilišta, pretpostavljam kad je došla policija, inspekcija, pitanja i sve ostalo, izazvalo bi gro nekakvih tabu tema koje bi bile, ajde kažem, opasni po toga izvođača radova i po ljude koji su se zatekli tu u tom trenutku na tom mjestu i naravno mene kolega jedan koji je bio iz te firme koja nije odavde kreće da vozi i meni su znači puna usta krvi u tom momentu bila. Ja sam baš onako u tom nekakvom, ajde kažem, polusvjesnom stanju došao nekako zajedno, zahvaljujući njemu i još jednom kolegi koji su me bukvalno sa 3., 4. sprata, više se i ne sjećam koji je to sprat bio. Spustili su me, znači, niz te stepenice, ušli smo u kola i u tom momentu je on pozvao jednog od tih šefova, gdje on njemu saopštava da se povrijedio i da mora hitno da dođe. Cijela priča je vezana za ovaj dio gdje sam ja u tom momentu, iako sam bio u tom nekom teškom stanju, čuo čovjeka gdje ćeš, kaže, da ga voziš u bolnicu, vozi ga negdje u privatnu kliniku. Što je mene dodatno izrevoltiralo i u tom momentu razmišljam da li je rekao moguće da čovjek razmišlja o tome u ovakvom sam stanju, znači, gdje ko zna šta mi je sve polomljeno u meni, znači, ja samo sam rekao bolnica, i shvatio i tražio bolnicu po Nikšiću, pošto nismo znali, ja nisam znao da mu objasnim, jer nisam znao gdje se nalazim u tom momentu, koliko je taj udarac bio težak nekako i to je valjda taj potiljačni dio, ko zna moglo je da se završi baš onako ružno, ali na svu sreću došao sam u bolnicu gdje sam stvarno primljen od strane osoblja Nikšićke bolnice odmah iz toga momenta i oni su krenuli, znači, sa tom daljom njihovom
procedurom gdje su obavljeni neki ljekarski pregledi i gdje mi je saopšteno da moram podhitno, znači da idem direktno za urgentni centar u Podgorici i da tamo tražim spas. To se desilo oko 9 sati, cijela procedura i operacija moja je tek počela negdje oko 6 časova popodne u kliničkom centru Crne Gore. Naravno, operisan se relativno brzo, sve je to odrađeno, sa prednje strane nekih 2, sa unutrašnje 10 konaca. I onda oporavak, ovo je sve nateklo kao da sam radio silikone ili nešto slično na usna, ništa od toga nije bilo. I tom nekakav ostavi utisak jako loš na vas. Razmišljate u tom trenutku, mogli ste da poginete, definitivno. I onda razmišljate o porodici, razmišljate o svima koji su vam bliski, da ni njima na neki način nanesete neki teret, bol, da to podnesu teško. Odlučujem da nikoga ne nazovu od porodice, jer sam smatrao da će to biti šok. Случајот го пријавуваат во инспекторат, но и денес, 2 години подоцна, правда за Дамјан нема. Иако инспекторите на терен утврдуваат пропусти од страна на работодавачот, кога се во прашање мерките за безбедност и здравје при работа, и изрекуваат казна од 1000 евра за компанијата плюс 60 за директорот на истата. Во мај месец, основно јавно обвинителство носи одлука никого да не тужи, затоа што според нив нема основа за кривична постапка. Кога се деси несреќата, кој ја пријавува во инспекторат? Nisam siguran ko je to odradio. Ja se više ničega ne sjećam, znači što se tiče cijele te procedure dalje koja se dešavala poslije, jer ja sam već bio na putu u bolnicu i kasnije sam odatle otišao za Podgoricu. Sve što sam uspio da dobijem, to je od čovjeka koji je, da kažem, bio tu neki kao PR menadžer te firme koji je i dogovarao sav taj posao sa mnom i sve ostalo, gdje je on u toj nekoj situaciji mene ispričao da jako bi dobro bilo da ja u suštini iznesem neki svoj stav po pitanju svega toga, ako bude mogao da pričam i tako dalje, da bih na neki način uspio da zaštitim i te 2 radnika koji kasnije trebaju da izađu iz Crne Gore i da negdje zaštitim firmu, da kažem nešto konkretno tim licima iz policije, da sam ja kao dobro, da se bolje osjećam i da je to eto tako desilo se i da jednostavno neće tu biti konkretno ništa ono bitno značajno. Ja sam rekao, druže, ja se povrijeđim, ti mi sad pričaš o svemu tome, meni stvarno rekao nije jasno šta vi tražite od mene. Pa kao gradilište će biti zatvoreno nekih 5 dana, je li tebi problem da stupiš u kontakt sa policijom, da daš izjavu i da razgovaraš sa njim? Rekao, problem je. Ja sam u ovakvoj situaciji u kakvoj sam, mislim, sasvim dovoljno izašao u susret ovoj firmi da apsolutno nikakav vam problem napravio nisam. Šta vi tražite od mene? Pa kaže, mi nemamo potpisan ugovor sa tobom, možemo li kako da dođem ja ili neko da potpišemo taj ugovor? Ja sam rekao, ok, ajde dođi, ako je to nešto što će vam pomoći i ako je to nešto što je sporno. Sjećam se da je došao i da je stavio datum tamo 28. koliko se sjećam. Januar. Da bi, kako su oni uspjeli da vrate to vrijeme, meni ni dan do nas nije jasno. Kako je njima neko to dozvolio, ni to mi nije jasno. Na osnovu tih nekih papira, oni su kasnije mene, bukvalno, oni mene drže u šaci, jer kao, pa evo vidjet ćemo, firma će možda da se proda, možda neće, jer je prethodni vlasnik preminuo malo prije nego što sam ja počeo da radim i došlo je do te situacije da će vjerovatno žena, pošto nju to i nije interesovalo, da proda tu firmu. Što se dešava umeđu vremenu, oni meni kao, ajde, evo, potpisat ćemo s tobom jedan, kao dobri su oni prema meni, jer ja sam eto kao njima izašao u susret da potpišemo još jedan ugovor koji će biti mjesec dana. Ja prihvatim taj ugovor, pitam ga, čekaj čoveče, mi smo se nešto bili dogovorili prije nego što se desila povreda, da će ugovor ići na 5 godina. To je stvarno bilo tako. Znači, sjećam se odlično, jer ja sam umeđu vremenu imao neku situaciju gdje sam trebao da otvorim svoju firmu i sve to
je malo poremetilo taj cijeli dio, jer ja nisam bio više ni u situaciji, znači da bilo što dalje planiram, jer povreda je toliko bila teška da ja jednostavno, znači, svakodnevno imao sam raznorazne probleme. Da vam ne pričam, znači, od situacije kad zaspete uveče pa se budite i razmišljate kako je ta dizalica vas udarila u glavu, pa ste u goloj vodi, skačete iz sna i tako dalje i počinjete malo da nekako drugačije gledate samoga sebe, da neko ne pomisli da ste poludjeli ili nešto slično i da tu u nekom momentu potražim pomoć čak i psihologa, psihijatra, što sam ja naravno i uradio. За да ги заштити колегите, Шишовиć, кој што во тој момент работи на црно, во изјавите за полицијата ја ублажува приказната. За таа компанија почнал да работи во декември, 2 месеци пред несреќата. Првиот договор за работа го подпишува додека лежи во болницата по несреќата, првите денови од февруари, но датумот на истиот бил 28 јануари. Неговата работа на црно ја покриваат со договори на по 1 месец уште 3 пати во следните месеци. Во тие моменти, фирмата му нуди оштета од 500, а подоцна од 1000 евра. Но подоцна му кратат 2 плати, а на крајот и го отпуштаат. Ветувањето, кое што му го дале пред да се случи несреќата, дека ќе добие договор на 5 години, никогаш не го исполниле. Država, kao država bi trebala da stane iza svakoga čovjeka, nebitno da li on radio na crno, sivo tržište ili je on otišao koru hleba da zaradi časno i pošteno. Taj poslodavac, pošto u 99,9% slučajeva će ispasti takav kakav će ispasti, neće biti od riječi. U 0,01%, ajde kažem, možda će se naći neki pošten, častan, koji će reći, ok, ajde, evo, našao se u takvoj nekoj nezavidnoj situaciji, jer njemu fond za zdravstvo sve to refundira. Zašto bi njemu bio problem, primjera radi, da vi budete i dalje njegov radnik koji će kasnije doći i obavljati zadatke koje vi postavite ispred njega? Mislim da je mnogo bolje zadržati takvog čovjeka i takvog radnika, nego ga pustiti niz vodu, kao što sam ja bio u problemu, i potpisati 3 ugovora, znači u roku od bukvalno 3 mjeseca, i dobiti što sam dobio, a posle toga šta briga nas, jesi li ti ostao invalid, lake ili teške tjelesne povrede nosiš sa sobom, to nikoga ne zanima, pa čak ni ovu državu. Времето ги лечи раните на телото, но траумите остануваат за секогаш. I kao što je uvijek bilo, znači vrijeme je najbolji pokazatelj svega, znači stvarno je bilo tako neki izvjesni period, malo je, ajde kažem, situacija se popravila, nisam imao tih problema, naravno dosta su mi pomogli i moji iz porodice i svi ostali koji su bili tu bliski sa mnom, koji su me na neki način digli iz toga nekoga pepela i jednostavno uspio sam da, ajde kažem, izvučem malo neki povoljniji kraj što se tiče cijele te neke situacije, s tim što je postupak kao postupak, on još uvijek traje. To je problem ne samo nas kao običnih ljudi, to je problem cijele zajednice, pretpostavljam da je slično i kod vas u Makedoniji. Prilikom raspada bivše Jugoslavije, što mi je bilo jako interesantno, kad sam radio neke interesantne projekte ovako po Crnoj Gori i gdje sam imao, ajde kažem, te papire gdje smo mi sa JUS-om učestvovali kao neko ko predstavlja našu državu, bivšu Jugoslaviju, pa smo zadržali gro tih papira koji dan danas, recimo, prolaze kroz te neke tehničke prijeme. Zamislite vi sad iz 60. 70. ili 80. godine, kad primjera radi jedan električar ili jedan elektroinstalater, elektromonter, znači ima isti status kakav je imao prije 50-60 godina. Znači, gdje primjera radi, sve to prolazi tu neku fazu i to je kao svima ok i to ne predstavlja nikakav problem. Imate nadzor koji dođe, pogleda, kaže ok, sve to može, kako da ne puštaj tu tehnički primjer. Случајот на Дамјан Шишовиć не е решен. И денес ни судските лабиринти на Црна Гора бара правда за себе, но и за сличните нему. Затоа Дамјан воопшто не размислува дали треба да ја раскажува својата приказна. Вели илјадници градежни работници на скелињата низ Црна Гора, Македонија, Косово, за парче леп, главата ја ставаат во торба. Ja sam ovo uradio samo konkretno zbog ovih kolega mojih koji se dan danas nalaze u takvim situacijama, koji će sutra igrom prilika, nestručnim rukovanjem, nekim greškama drugih pojedinaca
smrtno stradati ili doživjeti, ne daj Bože, situaciju kakvu sam ja doživio, da se patite bukvalno godinu i nešto dana, znači na bolovanje, fizikalne terapije i tako dalje. Ако 50% од градежните работници во Македонија работат на црно, ништо поинаку не е ниту во Црна Гора. Дамјан Шишовиќ бил дел од таа статистика и за малку грешката ќе ја плател со сопствениот живот. Затоа денес инсистира на подпишување договор, но пред се чита што подпишува. Дамјан, ти благодарам многу за тоа што ја сподели приказната. Искрено се надевам дека сите оние кои што ќе ја погледнат ќе извлечат било каква поука од се ова. Мене за крај ме интересира сега кога се нафаќате да работите било каква друга нова работа. Дали два пати читате што пишува во тој договор кој што ви го даваат? Ja sam u 99% slučajeva uvijek bio neko ko je jako precizan, tačan u svakom pogledu. U toj situaciji kad se nađete, kad preživite takav jedan lom i desi vam se nešto slično, vi ne razmišljate u toj situaciji, ajde, kao spasit ću te dvojicu kolega ili koga li već, nebitno možda i te vlasnike firme i firmu i sav taj kolektiv koji je tamo radio, vjerovatno zarađivao tu, ajde kažem, neko bi rekao crnu koru hleba, znači, htio sam da im izađem u susret, uradio sam to tada. Sad, kad uzimam sve to u obzir, znači, definitivno, prije nego što bilo šta uradim, znači, pročitam, onako detaljno, jedan po jedan dio, da vidim šta meni odgovara, šta ne odgovara. Ako mi nešto ne odgovara, ja jednostavno odustanem od toga i to je to. Многуте здравствени последици и 2 години подоцна за Дамјан Шишовиќ се само лош потсетник. За државата, за законодавството, за работодавачите за некои идни работници каков што е Дамјан, треба да бидат аларм. Ваква несреќа никогаш веќе да не се повтори.